Dobar dan, poštovani gledaoci. Vi gledate novu epizodu Svemirske tišine. A danas razgovaramo o našem jedinom prirodnom satelitu, o Mesecu. Ostanite uz nas. Mesec je jedini zemljin prirodni satelit i ujedno najbliže nebesko telo. Nastao je pre otprilike 4,5 milijardi godina. Prema najprihvaćenijoj teoriji o postanku Meseca, telo prečnika oko 7000 km sudarilo se sa Zemljom tokom njenog formiranja, a od izbačenog materijala koji se raspršio oko Zemlje i s vremenom stopio nastao je Mesec. Mesec ima prečnik od oko 3473 km, a po masi je 81,3 puta manji od Zemlje, dok mu je gravitacija 6 puta manja od Zemljine. Srednja udaljenost Meseca od Zemlje je oko 384.000 km, tako da svetlost sa Meseca stigne do Zemlje za 1,28 sekundi. Na svom putu oko Zemlje Mesec se okreće i oko svoje ose, ali tako da je prema Zemlji uvek okrenut istom stranom. Naime, sila Zemljine teže je s vremenom toliko usporila Mesec da se njegova brzina rotacije gotovo izjednačila sa orbitalnim periodom. Oko svoje ose okrene se za 29,53 dana. S obzirom da je Mesec za isti vremenski period okrene krug oko sopstvene ose, kao i oko Zemlje, kaže se da Mesec ima sinhronu rotaciju. Upravo je to razlog zašto prilikom posmatranja Meseca uvek vidimo istu stranu. Površinu našeg prirodnog satelita čine stene, kao što je granit, prekrivene slojem mesečeve prašine, zvane regolit, debele oko 20 metara. Stenoviti omotač debljine oko 1000 km, više nego upola tanji od Zemljinog. Razne seizmičke analize pokazale su da je mesečevo jezgro čvrsto ili polučvrsto. Spoljno jezgro debljine oko 100 km, verovatno je delimično tečno, dok je unutrašnjo jezgro prečnika oko 600 km i temperaturu od 1500 stepeni Celzijusa verovatno čvrsto. Po rubovima ravnica prostiže se i veliki planinski venci, koji nose imena planina na Zemlji, kao što su Alpi, Altaj, Apenini, Pirinej. Najviša tačka Meseca nalazi se na planini Lajbnik, koja je na Mesečevom južnom polu, gde neki vrhovi dostižu i do 9000 metara. Na Mesecu je otkriveno oko 30.000 kratera. Najdublji je Njutnov i ima dubinu od 7250 metara, dok je krater Aristrah najsjajnija tačka na Mesecu. Takođe, na Mesecu se nalaze i krateri koji nose imena srpskih naučnika, poput Nikole Tesle i Milutina Milankovića. Mesec usporava brzinu rotacije Zemlje, usled čega se godišnje dan na njoj produžava za 20 mikrosekundi. Pri tome se energija kretanja Zemlje pretvara u toplotnu energiju i impuls rotacionog kretanja se prenosi na Mesec, čije se rastojanje od Zemlje povećava za 4 cm godišnje. Ova pojava je utvrđena laserskim merenjima 1995. godine. Mesec je takođe glavni krivac pojave plime i oseka na Zemlji. Zbog svoje pozicije, koja može biti između Zemlje i Sunca, na Mesecu se javljaju i mesečeve mene. Bila je ovo još jedna epizoda Svemirske tišine, a mi se vidimo u nekoj narednoj. Ostanite uz program Srpske naučne televizije.